APHLC Duar Amla constituency atom Radamai P Kipadopon West Caribbean Duar Amla constituency Kiparlo Ing Hinabi APHLC Boot Committee atom Badel Piponsi Radamai P Padopon Labang Solong Inghin Abi PS Angkang Arad Duan APHLC Asom ke claim ke dan kini ajok aning ki hangben cipa og dunre tilo Bangso malong abiyaman pen kacitongron Bikram Hansi President Wat Thalangso LSC Duar Amla Constituency Committee President Longki Timo Secretary Indro Tiso, Finance Secretary Augustine Tera, Assistant Organizing Secretary Longki Pator, Youth Secretary Jang Phangcho, Laben Ongdung PS, Levels APHLC Asonjato, Chitongron. Bangsa Malong APHLC Central Committee Pen, Lijang Habing Ti Chitongron Si, Mai Ardibidun. Mailong Lijang Hameki Japonki, Six Shedel Ajakonki, Ilitum, Kado Kaviatum Chichini Paminangchi, Lapen, Six Shedel Ajakong Pangtang Wendangchi, Anote. Kichi aswadum nang pheripo nonta Caribbean ki kichi atum phansi ilitum ka pheri nang laki methang kachari atum kichok chipen methang ajakong kachipa boba potlasi ningduk pik khangjang puta ningje dongka muka pen dikanto terang Caribbean News